one said the piano. Me casa some with you, me say. We be my one. Now perceive a frail Agya. Father. We be my now perceive a frail father. And yet a January say woody check us out. No magu hosa when you're responsible. As a father, you must be responsible. As a father, you must be what? Responsible father. Be a responsible father. And yes, sir, me ye berima, me to ya kotie, me to ya dia, into nam, na wo we check hosa, na wo won kwala nugu hosa, won shema. Unya we abana ne wo de abana na mu ukodi abana wie ochina akosia adwoa ama akuya na wo de wo we kosa na wo we ko na ma tenten tietia ho ne ho na short kra adwoa smart mu nyina na mu na wo ro dress ahoro jean strange hwan empie to akase ne nketu size ahoro green colors black blue red white pink orange again purple bema. Ye careful. Saka say ye ni twenwo dia. Nka be ma bia betimi awo nkwala dodo o. Meti hoyi. Se me kwete ye adwuma. Me ne ba da. Oba ne benyem obewo. But me ye careful because of the responsibility. Nya twedie keke wo. Wo di na wo mu ba no. We your father, you must be a responsible father. Period. When you're ready to take up that responsibility, TME, Yamania Brepa, Asamia Beto Internet, you swung my Husan of work, Namenso, Nature Marjorie, me say, oh, ye be ma. Yenny here any chedio. So the cotton is son, or cotton a warranty. Now ye be ma, now bet me a di banty, anyam banty, would the answer would you call, now would you call, no decor, oh yes, I will you Jimmy for. We be man when you're responsible. What the any trade ya we Jimmy for I'm telling you. I am telling you, say, so we be man. Now the winning money trade ne mumuno. A back of PMA won't take it up responsibility. Ne mumuno, a man mumuno, a bread. A money bread. A shem mano. Nam am calling your baby see ya nothing the one who say, ne bano abay star. Me ba no abaye sikani me ba no abaye defo enti na fe wo de dwane toa ene chewpa ene nam ekopa chew se ne ba no mehunu ne mobo na o meje no aboa jimini mudi twakeke mo nwene hwe ho bibini berima wasesa magu ne ho sesa na no mo wugu ho me se meti hoyi tell a young guy me ho ofe me was kakakran so kama Nkamano, me wu bebre, nka me dia wu bebre, but me careful because me intelligent. Meaning say, our war comes with what? Responsibilities. Ntinya twedi kekewu, na nya se obe wu nkwala gu hokeke. Many a times mu memma bebre mu go Ghana no, mu ye irresponsible. Ne mu nimu ani twedi ne nkwala ya wu gu ho. Mo nhwe ma obi akodi obi baba anyem no okoka ne bu afu no abeka kire wo se na ne ni bi ne menya den mini skani bi ne menya den aboa woni skani bi no obi ne se kodi twa na wo kodi twa so a wo protect wo ho yes so nkwase asem so odi obi mfa sa amra me baba so ka obehu me ya responsible man am te wo no na me ka no me nka metimi awu bebre but me maye sen me nwo bebre no because minim say nkwala na me wu bebre no a responsibility on me to take good care some don be ko school papa ma hwe wo dia wo nam no to pa na wo di ma na wo ma no gu ho wo nyem ba no so se ne koka na obu afu na wo turoturo ke cancer mfo kire nipa wadi obi baba oba ne kura ko secondary school wakodino asa ne school ne daachi ne bibia one na wo ba nso a wo nsa nhwe ba no enso akofo oba afoforo agimifo boys am go Ghana mmema bebre wo Ghana nyina ye mad people some of them
woman nim nyansa wo ma jimi ntina da bia ye bedi friends women's day amom ye bedi ye maame no moda ye bedi da mama ye ni da mama ema and say edru fathers day obi amfi because most of you are very foolish because mo nya responsible mo nyem manu wi a mo hwe ma no na bedi ni nyina koto ma ne so why oburu nkuro mo ntisa o mo gungu kwasasam kwa na mudi wafum ho asama American wa hu ne papa bi a wa ba internet yeso a wo pachew so wo social media so a woni masama me bekan ene de wo pachew ada na wo pachew because wa hu se ne ba ne yeden ne ba ne yedefo wa hu se ne ba na be ye nipa aboa se ne maame no anhwe no ena wo abandan ye na wo se eye hwenkwasa se mkurampo na eye one night stand eye one night one night na a chance so ko di ya seconds or minute yo wo ho akoba kogumu no ebetimi anyim nipa but wa hunen kwase asem say one maame no have says na just one night stand en oba no nyim ye no ode bre wo gye wanye samre no na ho odin o face say from te hoda mponifo say from te hoda ntibema wo ye bibia nienti a memma bebre sofa na ebre kura ensonso mbewu na omawu bebre sofa enya stroke ni yare diabetes hypertension na den de ko wu mu ntem all because you're responsible nyame ne twa memma bebre ka I'm telling you me be ma but me nya ne bi ni mu ye no so be kofo bi baba defend na ko hye den mu akodi no wa nyim so na de ba ho se nya mea tamre ne de ho odin enti wanfa hu ene yi apapa wote kwa wani mai su kwakuo wote kwa wani mai su kwakuo wo gin na wu no afi na wode ne nam FM ne radio ne bloggers so na mompa ne chewo mompa me ba ne chewo ma me na me hia me ba no wo hia na yeden ene wa hu so ba na be ye nipa nti o ye star nti wo pe so be hwew on hwew wo betena ho adi hia ko wuom hwefifu bi a wotim so ho kire onya defo nyame na atwa wo ka sa wo be wo ba say ye one night stand nda wa hwe no ne maame na tete ne mawura mu ade ya wre hokora wo mu ne say ye maame no bebre no no mu ni adwuma ye wo ana wasa akonye mu no na ade bedding abeto no so na me be bra o di pansu pa adopa adien ye nkurase ye kohwe na be ma no anyi mo ba no ne ba bi on fa hwe ho okobi sense ka kura a wo ma ne buafu na me ni bi no na wo ni bi nso okodi twa me ma mo te sanya nya me ntua mo kama akoma wa betena ha akakara wani mo te sanya wa kama kum because na wa hu say ajako no wa be ye nipa wa hu say ajako abe ye nipa enti na de o kohwe wa hu ba bia wote wa hu efifu bi a wotim o ho kyerew ene na ehwe wani mu adeto wa bakwakora wo ye akowuo enti wo pesa ajako emefa sa wo ha no nto meni ajako etie mi ye akwa na wa babo nten so papa no wunimu no nya wunimu aya o maame enkoje ni wuo nto wo ho so no akoya yie wo ajako because we wa no kan bo mu na kura de chepe wu enti na yie na daka na yie ka babeda so enti menyi ope obi a wo bewu amana na yie enti ajako over to you say me bana ajako wa hu fere ade answer o de ma yentie mom yentie interview no presenter na kura mpo no ebisa ne na ade nti na wo ankasa wo so bana ajako organ ha ade na ntimi just walk straight to him ade na ntimi nkwa de nchen o se me fere so o be fere because wa hwe no onto ono so onimu ne maame na onimu no mumu memma bebre twedie nkuto de munimu ne twedie ye munimu no wa mo nam adwuma mo nam kwa ho ade akyen ye nwene hwe je twe ye kodigwe enne wo na wa bakwakora te ha no wa hu abrabo wa hu abrabo me say wo bia wo benyem obi baba ne wa nhwe no wa brabo ensu ye no be bre ene wa hu wo je na wu wo pe obi ama no owu a wa ye na ye nti chinchin a ne ba na jako wonimu no wa de usikada wo hwe no abu afum mi enti interview no yeah Agya but you di kan your frozen
Bidi nkasa am papa de wo me no and the da ho frame kosi bidi akon nda kosi bidi akon yo but o fi fine if I chim to mfa me second day man na say me yi pa no aye I popular ne ejiko eba ne sen ne fra wajako ejiko no ne tia ne say me mofra brem no na ejiko ndi da ho na ne me popular no me ne ma me bi hia ewo bajuma yim ana bata kona tinantie na wotema ne ma me kuhia no wachi no no so okoi mu ano san efrem se ade ehia no se bibi abem ifi hono ya hunu ya hupie ne so so man tinantie bie no me chade a enne mo a na mate se ma me wow but me siminim baby kwa woti pi ana say see ya na me boa entro na wutwa wote se wawo no hwane ka kire so wawo wote ne he wo bo wa mane se wawo but wan ko hwehwe no bia na ejeku no wan ko hwehwe no tinse ma me no wo ye wawo mo ato abofra ne din eti se oso ato ne din Kofiedu na Kofiedu no na menche manchefe ni amte anso se efe na ejiko wadani a na hu se mi moja no na ama atwe no wo da asesa ne din ejiko no ese so wo ejiko no kwa de ne da ho da dance da ho de ne enti enu na twe no se efe na ejiko so no kwase ni de beto ne se mi ba no so okoko so tuntum so tenten so tiawa minen se mi bida nti mi go TV bi na wo ho na me to ne cassette ni bi me de shem na me trans na me na je ko ni se pa ntuni se aye me ayo ko ni yi kakra ene ne mu ma beto ne na ni ya na da na ko fo bi same ye bi same ne de me ko kufu bi a ho na me ta ko ye se de me ko si ye fem na me ko ni ko ye ro che na me so de bi na yi me si me kwa je me kofi ku pension kada me ko je na fi gbegire ni de be ya fi me obi papa kwa ba wa no papa kwa je mam so ajen kra me yo na fi ai ni ahme tie le ti men ma kwa betonne no so ko fo ya sofo bi kra ba be fam ene me ko si en ni e be fre no na ka wa ba di kwa emaso ni wo kufu ihe sama hey FM okay nkuni FM osofo no murenji woni bai mo ne interview se ya se ne amoye ni no ama enti em so mi jai hoko ko se mi ko na nti dan ko ma me ba no se bia ma me ne ma nhwe ne kira kwan ana ne tisa na se de bi se ne papa no so ni film ne ye ya na mi so anya wo be di ni pa na mi so di ebe sabe no na ohun se baby a wadu ni de wakona ni nti ka se yemfas camera yenye we a beden nya ena afi ono so obedu baby kura be ka se bi a wo bra wo bo kola eton to be oyesu nika ni ade no ande ma hne na ni na me adum wakonya na yi bia yo sebi da pracha se mi jimi ena ma onye bibia gina nti no ena na me ko hwehwe me ba na kira nti me a edu baby a na me tu me fofo se metini akọ saa de na ne kakra ade ni na mu a ene me ka se ma ne na hia bi mu na me boa utini ba eba abomusu ndi nearest to tumfa o ma ho ni sise mi ko eye Kumase asafo wani we hwa ne ka be si cream ekiri ba wo to so be se nan usinu oni ko fo ne ko yi so ho ne ma ka be si e grade o se baya so tumfafo a wa ha nyina ma me papa ko ni fo aba o na che se o bana ngasa nim so free tumfa o wa ya wa ti se be free tumfa but se wo ye hia ho ana ne ti se ma so da
one in ya when it done one or you catch a music pen or call that. You be no interview, say, I'm the name one and Ray, Debbie Sheep in Pa, Madam no, Alagi, a year so. Says Sadia or Bedma or Maswati and cry. Nama Bana, Kamabishamo, Ukwadan. I require very unfortunate. And Tiny Anchema with the bar, Yamosin Baby. And Timam, Papa, dear, a year a Jacono, and then Creamy, Manema Mano, and the Shiano, Yangumia. Tibetone, Nemano, yes, so and yes, oh, soon, it will not so many one. Being better on it. Agya sabre a ushia maame no na oya adwuma me. Na me adwuma kuku board. As a quality control officer. Wow. Until now, me work in a port. And I my shipment and a kuku call. Into Sebra Nanka, a holding or hook na fire, a unibio. And the other 201 at just a farmer. I think And no one, and no one know. Now we are Jumo Cocoa board. Quality control, Pani Panate ho you. Sam Risika won some. No one will be no. Obekachila want to keep up responsibility. Because I'm there no. Sitka on some. A man ya will not. Into one for home. One coffee share. Nimpo. Mema, Muntie me ye. Monshe camera Muntie me ye. Merima. Monsa Sao. 21st century Monsa Samusuban. What? 2023. Monsa Samusuban. Udi cha. Ne wo ba. Take up responsibility. Ndisa mpono. Mamene no wo mpeno. Ena akodi no kra ne wo yanka. Wo tese wa mpo bema wo ye bema. Yasan oba no so ye berima. Ajako ya ye ka ne ho asem. AKA Biram. Ajako AKA Biram. Asem ne ye kan yo. Na sebe ka papa oba ne ajako a nkade ne behia. Basa tamo no nso wadwuma ye wo sika na wo we ma akọ no ne mawo. Enti maame no kra na wo mpɛ no a oba no nka kɔhwehwɛ no. Wa hwehwɛ no wo se metese wawo enso so menim ba bi yowo. Wo ya torofo wo nka no kware. Ebeside na no oba banyem ama oba na wo no oba ne nkyere oba bi yowo. Ni ya de na ate so oba na wo. Ampɛ na nhwɛ. You abandon the woman. You abandon the woman and the child or the baby. And then I just grab somebody. One comment and crofwe chino was post here. Your comment go her. Your comment go her. If they give birth, they doesn't want to take good care of you. But if they hear that you are rich, they want to be their son. And they go on. But and some may go on and you'll be can hear me there. And then I'm there ending my video in the summary. And it say, if you give birth, take good care of your children. The papa, you be no command to you. Oh, ba, shall ba. My Jimmy Dodo, the minimum some automopa. Gana my trade kuto, but on your responsible. Fanessa Jaco, Amaya Jaco, and Obecochia Copen. Fanessa Jaco, Wamaya Jaco, no, you hear no, and I have down for Uncle Peno, Uncle Peno. For Jimmy, free hawk, more ma, foolish man.